abantwana benkosi enkulu yakithi kuthemba kaNazaretha. Inkonzo yesabatha yasekuseni sibhathelwa umfundisi Shuzi waseMangangeni inkosi imbusise. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe inhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Oh, Jehova. Ngiyayikhetha inkosi asifuna amanazethu unyawo lwezulu. Amen. Ngicela ukuthi uNkulunkulu abe ngakini, angazibheki izono zami, kodwa angibheke angibone bese uyangithanda. Mhlawumbe kulabafowethu abakwazi ukufunda isibhalo, ake bangivulela incwadi kodwa isahlune evesi. Kodwa ngithanda ukuthi bangifundele incwadi la ithi khona inyanga ka7, inyanga kaJulayi, umhlangano kaJulayi. Amakhosikazi ahlala ekamlawo, amadoda ahlala ekamlawo. uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu impela onivele ezulwini. Nokho noma ngeke sikwazi ukuthi kube khona ozophikisa, kodwa ngicela ukuphumela obala kube nginayo imvume bengizoguqa lapha phambi kwamakhosi. Ngiphumela obala ngisho ukuthi unyazi uNkulunkulu noma ethawathi. Ngoba uNkulunkulu kakhokho wami umdeli, uNkulunkulu impela kaGulu wami ugidla imthangana, uNkulunkulu impela kababa ongizalayo umakhotoza ayiye kulala phansi. Yabonga amanazeke, ngibonga ukuthi uNkulunkulu angimeme ngize emhlanganweni kaJulayi. Oseyitholile le ncwadi aguqa ukuze ngimbone. Oseyitholile umshumala senqabeni futhi. Bafumana kubhaliwe, ithi le ndaba bafumana kubhaliwe emthethweni Nehemiya 8 verse 14. Nakho Nehemiya 8 verse 14. Bafumana kubhaliwe emthethweni uJehova awuyala ngaye uMose. Asiqondise kahleke asenzion point noma umlolozelo. Bafumana kubhaliwe emthethweni kaJehova unyazi lwezulu. Ayala ngawo uMose wathini? Ukuba abantwana bakwaIsrayeli, abantwana basebuhleni bahlale emadokodweni ngesikhathi somhlangano. Kusho unyazi lwezulu lithi lishiyale linda uqeda kusinikeza ukhiye. Lathi abantwana basebuhleni bayohlala emadokodweni akhona kwaIsrayeli. Ake ngikhulume ngendaba kaIsrayeli, kangaze ngiye kwaIsrayeli.
mina kithi kula ngaphesheya nje kumngeni isigodi engisakhele kwanqobane ngwasemangeni unyazo ezilutho elinda lusiyala luthi abatwana beze ebuhleni bonke baze bangayiphathi ibhamu funda bahlale emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga esikhombisa ajaha ngike etohweni angijahe indawo mina ngikhonza unyaka amen ana stress nje bahlale kuphi emadokodweni unali idokodo lapha ebuhleni bese nokuba bamemezele bathumele izwi bamemeze Nkosi baba ngiyakuthanda kepha nifihliwe angikuboni woza emzini yonke yakubo la niphuma khona nimemeze ukuthi unyazi uNkulunkulu lubuthi sebuhleni bamaNazaretha ngenyanga kaJulayi utheni wena ngakini uphelele ukuthi mawuphuma ekhaya uye emhlanganweni uzwakala ngomngcwengo bememezana bethi esabe besho emakhaya kubuzayoni kubuzile uma kubuziwe sele kubuzile uthela kwenze njani na baya emhlanganweni kaJulayi sanyenya manje masiphuma emakhaya senzani sihamba sithubeleza bekuthi makuphuma emakhaya uzwe ukuthi ziyaphuma manje ezomnikazi wazo ziye ebuhleni zithi uyesabeka uza nemkosi kwenze njani manje sangena namadokodo sikhuluma indaba esikazazi kwenze njani manaza Nkosi baba yakuthanda help away inkosi azihlise kulephi idokodo uyehlise kusiphi isilili uyehlise kamu noma uyehlise eJamengweni wenze njani wena uthe mawehlisa khona nakhetha nobabili emotweni ubuthi uNkulunkulu nengiloza lapha ekhaya ushaya siphi isithombe ngoba usekho emhlanganweni ususeralini hlezi inkosikazi yakho udla kahle Nkosi baba asizini ukukholwa kodwa sokhonza uNkulunkulu amen ukukholwa ngeke sikwazi ukukholwa into ejule kakhulu ngoba umuntu okholwayo akafani nami umuntu okholwayo uzivalile isitolo sakhe manje umuntu okholwayo uyimisile itekisi yakhe ipakile ayikhali ukuthi pipi khombe phezulu eThekwini ipakile ngoba ihlonipha usuku olukhulu wesabatha ikholo wathi umuntu ozokhonza itekisi yakhe semgwaqweni isitolo sivulile lowo mpula
unyazi sizokhonza unyazi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami khona incwadi ethi wakhonza othixo ababili sasimbe khona kade bebhonga lemadoda beprofethela abanye kwenze njani manazethu izangoma zaninga ngake esontweni ithi inyanga idlulile ilapha ebuhleni ithi nize ningayezanuseni manje nifunani ezanuseni unyazi lukhona F26 ufunani kumprofeti unyazi lukhona yile dala ungaba hlala kahle manje liphelile icala kodwa icala ngabusalindela icala mawusalindela icala idaleni fishifishi hlala nje kahle manje wenabo ukhonza unyazi amen umlilo ababeli bayawubasa bahleka ukutheza inkuni babasa ngomlilo lo lenkuni lezethi wabo uthi uyashisa kuphela phelile manje khonza unyazi sihlezi lapho bakhona abanyenyile sihlezi nabo la khona abayile khona ufika bahlola bathi awukho umlilo babuya angikhona mina enkantolo angikhona enkantolo iyethuka noma hlobo sami esihle enkosini ngangikhona enkantolo ngamvana indoda ibuzwa insizwa yale phesheya enwele ezinde ekhawula emagxalabeni ibuza iphulula impandla yayo ithi kambe wenkantolo akusheshisa makhuluni kukhulunywa kahle ukuthi wena kuyadlala adikhulunywa ngempela yathi kambe awungisize nje ngoba uthi uNkulunkulu uyahola nawe ibandla kwakusho indoda sendiya madoda ahlupha umuntu osiqhuba ngamadolo ma ifemi nomuntu oshaya igoslow ayiphambili manje phambili manje azishaya igoslow obuka amatraka akhona esontweni ubuka ibandla lonyazi thuthuka kangakanani noNkulunkulu impela ufunani pho ushoda usiqobelele ngabe lapha nje nawe usenenkinga usahleli nesinqa sodwa Lathi unyazo olukhona lathi sebekhathele endleleni khona incwadi yeBhayibheli ethi indlela abayinde kakhulu umphako wazo wabone
lutho unyalo sebekhathele endleleni ade behamba sebekhumbule emuva belingisa indodana yolahleko ababuye bezemntombela abayisemfuleni baqashi phakathi kwethu abaphumela obala bezemntombela abayisemfuleni afika bathele ngebhakede amanzi angamtheli yena ithi indoda ungabe ngicela ungisize unginike okuyikona yamncenga ungabe uma uhlezi nje uwedwa kungekho noma ungasendlini eqashile kungabi khona lutho kuwe ngabe khona ring esandleni ngabe khona washi kungabi khona sitambo nje esinqeni kungabe uyayuzwe umoya ingcwele uyaye uzwe umoya ingcwele yathi indoda cha yathanda ukuphindela amahali ukuphindela ufuna uphendule ngempela ngoba lezi zinto eziphayizayo lapha ezibovu ziyaqopha uma uwedwa kungekho ngishepukane eduze wakho nomaskito uyayuza umoya ingcwele yathi indoda cha wasethi wambhemu hayi ngiyabonga thank you yakhuluma isingisi inhliziyo yami enkantolo la igqoke ingubo ebhekise ngokumnyama ithi sasibamba umnyango lwangena kwaguqa wonke umuntu osenkantolo akekho ahlala esihlalweni amen onganene nongaphesheya waguqa wakhala ugunqugunqu beguqa wakhona othi omunye wabo senaguqa lwanto yathi indoda ade yaguqa manje amen khuluma wena osilami mamba yakubonga ngoba uyange enkantolo yakubonga ngoba enkantolo ufike egcineni awazi kungasadililwana nasashawana awazi kubambana phakathi omdala beshamfana ngesibhakele omhlanu babe emqhumsa ngesibhakele elala magengelezi wawungekho ngamzwana unetwork efongela umfana ethi wena uthi ukhonza uNkulunkulu nami ngikhonza uNkulunkulu wawusho network uhlanya wathi yabona uthi ukhonza uNkulunkulu thana kimi ngife mina ngikhonza uNkulunkulu ngizothi kuwa wena ifa ngiphethelani insizwa ngoNkulunkulu niphetha ngobani wena ngabe uphethe umhlaba uhlangene khona la kuleli bandla yesu tensizwa ifa network kwangafu network wathi network kulensizwa ngegama lonyazi ethi ifa
imphansi yawe insizwa kaNtona sasikho uthuthanda ke ngisho abantu kuhleli ukhuluma ngento yenzeka wawupha inkantolo insizwa ishiya yona leyo yayishiya enkantolo kwanuka inkantolo yonke isishiya ubona umdlalo ubheka mabhatile la adlala mana sikhonza unyawo futhi umuntu ukulanda lonke udaka mawuze umnyanya yeke nje ninje umnyanya kodwa umuntu ukulanda udaka uzoliphaseka kimi ngoba uzoliphaseka udaka bese ngikhuluma nobaba olala phansi ngithi abangibuzele ukuthi ufunani bese uthi ngiyathakatha inkinga sikuyo sikujulayo ngabo uNkulunkulu siphambi konyawo sifikile nje wenzeni wena kungakukhuza manje egcekeni amango uwaqambile angakanani ifoni yakhe siyifonela abantu abangaki abantu izokuyaqhubeka izinto abaphuthelwa bahlala abantu amadokotela bathosa amakanda ngikhuluma ngentumansumane izolo ekuseni ngo-11 abantu belela libonga unyazi angifuni ukuthinta into ekude enzeke kwa-Israel noma enzeke eGoli ngikhuluma ngeyenzeke la izolo abantu belele la hey bungekho njalo wena awu khuluma wena awu khuluma ngijawuba ngowelungile musakuseli phakade kwakhona abathi mina ngisakha amanzi kwakhona abasathi mina ngisapheka kanti bazoluzwa indaba enkulu bezithi ayikho izalukwazi ayisekho esontweni khona izalukwazi bezithi makukhulunywa la ngevangeli usizosikhuluma sisala wemsala zabiwe izolo wasala umuntu safuna phambi kaNkulunkulu kwakhala isigubhu kwakhala imbomu zavuma zabonga njengoba ngoba elungeni zasha nje yama yakithi imamba athula sibuka ngoba inkinga yakho lapho nje awazi indaba ekakunemamba hayi ngimamba ngempela ayishaya into kwethu yaqobodisa yabona ugebengu obenze ephesheya ibambuza kuyo i-25 isigebengu wena hey yabona le mamba esinayo hayi manazareth wakhala isigubhu wakhala imbomo wenza kubila amathumbu wenza umfoma wenza ujuluka wenza ungena amakhaza sakhayama njakithi imamba yathula thitu kodwa khali it means hey manazareth anoyibheka imamba kayifani ayifani imamba ayifani nenkawu inkawu yangakini neyangakithi ziyafana awukwazi uzuyispray ngespray noma uyipende ukuthi yama njakithi imamba uthenga isikade yasiphakamisa nje yavuma ncane nje kodwa umhlaba uthi wingwe yathi nje kodwa umhlaba uthi yesa uvuma umhlaba uthi wena ububukwe ubupenda amaqanda endoda yakhe endlini indoda yakhe isigwila ngithi ithengela amaqanda ukhohlwa ukubuka ayikho into ozovuka ixoxe ekhaya ngoba uzoqamba amanga awuzange ulibone unyazi ugidi izolo
awuzange ulibone unyazi landa amakhosi asezulwini Manazareth asiye kudla isono nge-fork and knife awuzange ulibone unyazi hamba kancane likhuphuka le ntombi ubulele awazi mala sikuxoxele ngoba awazi yona ndaba usayixoxa thi indaba yonyazi futhi inkinga enkulu bulele sihlobo sami noma ububuthi intombi zihamba nje awazi kona lahamba kakhupha unyazi enzansi umuntu bonke liphethe upho lulanda imgidi enzansi ubukhona wena eyakhe ingane beyikhona kulezi ingane noma ihambe kuyisona ukuthi ma umzali ingane ezivunule zakugida wena yakho kayivunule nawe uqobo kawugidi hayi Manazareth inhliziyo awuyibambe ngibona uyibambile nanzi mnyamhliziyo ifudumele right isho konke ekuthandayo khuluma wena Hosi Amen ukhuluma ukuthi Nazareth aliphuza utshwala masilapha sokhumbuzana ukuthi Nazareth alubhema ugwayi uma silapha sokhumbuzana ukuthi Nazareth alisibhema isilemfu alubhema uqo alubhema uqo uyamuzwa Nazareth maselibhabhathela isifundo ikhanda Nazareth maselibhabhathela isifundo isilevu Nazareth maselibhabhathela waqamba manga Nazareth maselibhabhathela izingulube Nazareth maselibhabhathela iziphoko uqobo lwayo Nazareth maselibhabhathiwe alidli ingcuba akhona Manazareth engathi uzukhathele yini khuluma wena Hosi wayali ingane zakho ungabe uthema uphuma ekhaya wayali inkosikazi yakho ungabe uthema uphuma ekhaya wayali indoda yakho futhi baba kasibani bani la siyakhona wena wasekuthini uzungisiza ungiphathe kahle ungabe nawe uyitshela inkosikazi yakho la siyakhona emzini waManazareth okhazula ngaphezulu kwelanga nenyanga ithi njaba lapha ekhaya umkokelo khona namunye kuphela unyazi phezulu ngabonkulunkulu ngabe nilungiseni inkinga ekhaya noma ulinde ubulungu zomkhokheli ulinde ubulungu zomshumayeli awufuni ukulungisa inkinga yakho uma ugana amakhosikazi ewu-5 eyokuqala ungasayondli kwenzeka kanjani inkosikazi ewu-5 iphatha incwadi yomshado
Number 1 ngayinayo incwadi yomshado. Iphethe ikhiye zemoti. Le ndala ngayiphethe ikhiye zemoti. Le ndala ngayilandwa kuthunyelwa umfana kuhambe olanda umkami ekhaya. Khuluma wena. Nkosi. Kanti usho kimi. Ngenelani nje mamntwana uthula sokwisa kumabani uzokuvuma yini lo ohamba ke engahamba ke ngisenamazi yaphelele manje amazi awasekho nezinwele kayisekho ngake ngamuhla ngisemuhle manje umuntu muhle ngamazinyo nezinwele angisenazo lezi zinto zombili uzongivuma inkosi wami oqala mamnyane ngoba kade ngihamba kuyo sengihlala nomncane nencwadi yomshado ayikho ngumamnyane ikulomncane iyona indlela ekhaya kungama ngihlabile ekhaya ayakhetha ndawonye amakhosi ami ogqokweni akasikhuluma ngempilo yasekhaya bafowethu akasikhuluma ngekhaya besiyeka inkolo ngoba inkolo yasehlula akasikhuluma ngemizi yobaba ukuthi ekhaya ngikuye nishoza uma ngingudedi ekhaya khuluma wena Hayi. Ya. inkonzo emakhaya ungasuka ekhaya ungangenelani nomakhelwane nibanga ukuthi umakhelwane uzodla isidlo kodwa la awukhulumisani nomakhelwane ekhaya ntambama inkonzo yesidlo nibanga ukuthi kwangena ikati la kamakhelwane lazodla inyama yakho lokuyile ngisilikuku ubile ngisephezulu awusakhulumisani nomakhelwane uma ukuthi amakhosikazi akho akezwani ukhubekelana mfo nogana Ledivosi engake esontweni leyilonyazi kwenze njani wawona ingane zabantu ekuseni nasemini ntambama uyithola isingane bembili bentathu besithatha ibuyisela kubo uthi kuba ifike yenze njani uthatha ephi indlela usiqoshile wena ekhaya wena uyifundisa ukuthi umkhonyana uphathwa kahle kanjani sekwenze njani manje sinawe khona la esontweni kusasa uzobhinqa ibhesweni isiqokovula noma uzobhinqa isiketi ngesunkulunkulu abiza ngalomgidi noma ngomsombuluko uzobhinqa isiketi esihle ugida kodwa ingane yabantu ikhala ekhaya yaxoshwa uwe kini yayenzeni namntwana ushada awushongo wena uthi anginakumlahla lo mfana angani wafunga uthi umlahlile ubungesukuma manje umlande ingene inkonzo semini senikanye kanye lapha enkonzweni sifundele ekhaya idlule ngozini ibalimazi labaningi abayithandayo bayongisiza abanye washo bangitshela ngo ngiyahuma ngiyahamba nje uNkulunkulu ngiyezwa igama ugcwele ngiyithulula nje amen ithi nenkulu kwenze njani esontweni maNazaretha
Wakuzwa itabane ekuseni nasemini ntambama nomndeni. Kwenza njani esotweni? Injani indaba? Hey waka. Hallelujah. Waluthi Guna Wakala. Didi abafana sebaba nekhombi Zuluthi wakuzwa ta ufani ngabe khona bakadilela njaba sezawo nje la phambili awunalo iqhaza kulabo sisi abashuqa umuntu kwamhlophe ngale tshele manje sithi abasukume labo sebafuka umuntu kwamhlophe abazokukhomba ngapha kuthina kanti shokimi lifundi awuzokwenza ngani bakhomba ushozi awunalo ithi wena umhlophe zeyingane ushaya impela nje bakusola wakala awugijima bona mfuni Waluthi Guna wakala kulahleka inhlonipho. Ngibona umfundisi Mathonsi izolo uyeza ingane ezintathu. Umfundisi Mathonsi aphilile kahle kakhulu phethe umkhuhlane. Uyeza umfundisi Mathonsi nezingane ezintathu ziyeza. Kopho ukuthi umfundisi akagudlwe endleleni agudlwele izingane. Zona lezi ngane yaba ekhagene lapha ekhaya zisazi kukuphi la. Njalo inkosikazi yami ingavumi ukuhlala edolobheni la iphuma ihamba up and down. Makoti wami ugane phela umfundisi phansi phezulu phansi uyaphila ngomnqamreva phansi phezulu uyazi nothukubi la. Khona umuntu adaba lapha esontweni isha mahlangothi azashoya inkwenkwe. Manazareth atafili sono ngefoke naye falibonga unyaka. amen Muthi wone group ku WhatsApp yonkosikazi wami wena ungenayo unkosikazi lenhlanhla kunaye kodwa ukazi unginike inombolo yomkakho udami ngikhanda igroup angazi nzwa njani WhatsApp unomka ngifonela nakululu ngidolo ocingweni kwase ngibonile esikhiphe ezulwini ucingo Tefoni wafona umuntu afonela intombi la ngihamba naye wathi amfundisi yini lesizwa umfundisi usho seshonile Ontombi la hayi nangu ngihamba naye Kose sabathi ngicela ungiphilise ngiyagula kodwa ngicela ukuphila kuwe Ngisathanda ukuhamba nje nonyaka akabonga uNkulunkulu amen Sawu ngisathanda ukubuka unyaka yabona unyaka uyaqoba mntakwethu ufake esandleni ongafanele likhiphela ngaphandle Uyaqoba nonyaka ufake alipapatisi liyabhubhisa emakosini alipapatisi emakosini liyabhubhisa wena ngake nala kapapatisi uhlaleleni kweshumayela kodwa inkinga enkulu nobani inhliziyo yakhe ayibe lapha ngempela ngiyafunga bafowethu ake iphele itabane esontweni uqinisa impela bafowethu ake iphele inkonkoni esontweni Baba namakhulu ake baphele omama abaneyingane abanomakoti wami kuyingane kamama ubani yokudlala ngangimlobola into azobe ingane yakho yokudlala wangamloboli ngami
khona omama abanengane bathi uhamba nomakoti ingane yami yokudlala Hey, usenkonzweni. umakoti wami into yokudlala Kodwa bengitike eduze nje mntakwethu uthi awuyifuna wena ukambe kufanele ukuba lapha kambe mina kungifanele ukuba lapha kungifanele intambama esidweni ngibe ngathekeza ibandla phakathi ithempeli nganqamula ngamshiya umshumane ngathi hazi lutho letho ngaphuma kungifanele ukuba lapha kukhona ithempeli engangeni kulo kungifanele ukuba lapha makuthi ake thatha ipeni nephepha ukuyikolekte wena 149 kuyasabasitshela ukwanana kwabo kanti kuhle kangaka umNazaretha ethandana emunye ebambene ngesandla ithi uMnazaretha ethandana ngizothanda uJawu ningahlane ehlukane wena ngabe uyangena kamakhelwane khona kampweni uyangena khona kulela thempele inedala ukuthi pho bahlupheke ngaka abantu ungazange kulela thempele wona namaqembu akhambe ebandleni lonyazi kwenze njani uma ngabe siyabonyazi pho sicabanelani sibangani uma siyabonyazi sibangani kodwa inkinga enkunyazi wezulu usitelela imali ayizi ngendlela efanele kuthini imali sisebenzisa ubugebengu labantu abalapha ethempeleni masibabala sibala amakhanda uma ku10 rand ngizolala ngiyibovu imali ibandla lonyazi amen mawuze ngemali awuyofunda imfundo zebusiness ungabhiziniseli lapha kithi alibonke igama lonyazi mhlawumbe kuyokusiza ukuthi wayikhuphe imali kuleli bandla ngoma uphi imali kuleli bandla uyihuphe ithi ngiye emathe amhlophe ijile imali ihuphe wena kodwa bengithi noba napha enhliziyo yakhe umfundisi wami enhliziyo kodwa umfundisi awukhetha yakhe inhliziyo kulezi inhliziyo wasebona hayi nazi mina ngifanele wathi ithinta inhliziyo mana angithinti mina ngeno wakho wathi uthinta le yathi hayi fune yakho wena yakhe inhliziyo injani inkonzo yokuthethelela igcine nini ukuthethelelana nenkosi yakho wathi ukudla ningathethelelele nomkakho kwenze njani uhlulwa yini ukuzehlisa endlini ungaze kubona bangaphandle kodwa lithi elami ngingokwashoza ubuka baba isono akasidli ngefork nayo isono manje sisidla ngefork nayo umfana uzothi umfana ade shelo umfana khona la egcekeni kanti akaphendula ibandla lonyazi iGomora neSodoma ngiyakhuza nje angena wakhuzwayo ngokwashoza kodwa ngiyakhuza ngiyacela nangomuntu asikayiphendula ibandla lonyazi iGomora neSodoma muntu ukade uhambile akakagezi usuphathi kwethu ususiqambela amanga usuyasibonda akade uhambile wena ufika wabona phambili usixoxele ususixoxele imfiqeni phambili umfiqele uNkulunkulu nomfiqa umuntu thina sabona uNkulunkulu mhla ka11 mhla ka3 u2011 thina sabona uNkulunkulu asibonanga umuntu thina samnyama mhla futhi mangabe wangabazi onyazi sondela nganendo baba ngizovuma ngangabazi uzobuza wangabazi baba ngizocentethelelo sengikubonile uNkulunkulu siyokuthethelela unyazi mama ngabaza koma sagidwe ushawe inkwiki ube neelok ukhathale madola ngavumi wangabaza unyazi uNkulunkulu aboNkulunkulu ngalesi sizathu seyaye ukukhuluma loze ngikhathale mina imoto zeni zilasha into ezimnandi la ngaphandle kodwa lokho usenza ufirst chance ukuthi uzobonana nomuntu empila naye enibambene naye uzobonana naye lapha ekhaya usenza ithuba lokuqala first chance no way awenzi lokho unyazi uNkulunkulu emondlo kwanikela ngeenkomo zomhlangano sasikhona zakopha umisibusiso lwabanika unyazi abaqoqa basemondlo ladedela inkomo kwavala esangweni yabuya inkomo yodwa yazoma phambi komnyango kababa
khuluma ngoNkulunkulu angikhulumi ngofana kaNkulunkulu khuluma ngoNkulunkulu unyazi ngoba uzositshela nalento yakho ukuthi uNkulunkulu uyakenzani mawedwa uyawuzima ingwele no uzobuyilo lapha kuthini yafi inkomo yamaphambi ngomnyango yakhuluma noNkulunkulu wakhuluma ulimi lwasezulwini bobabili wawinkomazi eyayimpofu noma iyitulwa lwathunyazwa kubizwa abagcotshwa basemola babizwa bonke ufuna ukubheke uma ubizwa unyazo ivume zonke izona ungafike kulona ngiyakuthiphisa aba ngiyakuthanda kavele ubungiphe no-50 rand ngiyangipha phela mangithandile babizwa abagcotshwa bafuka livuka phambi kwakhe yasikhayela inkomo emnyango yasima lapha kujani yangayo lezi ezinye inkomo yaphuma yaphuma unyala fuka sanibonani yebo inini eninikela ngalezi inkomo yebo zilungile baba zilungile zigcwele kahle ufanele umhlangano osetho le yodwa swansake lapha le yodwa ukhona endlini ngithi lena nje yodwa kade lapha kimi izonimangalela izothi yona imithi icela ungabe inkomo yomhlangano ukhona endlini ngakho-ke thathe le nkomo nilayishiye linda nambe nothenga enye kwangasho ukuthi ubusheleni emuva thathani le yelinda ufuna into ezintsha ekuphakameni yathi inkomo baba mina ngicela ungangenzi lo mhlatshelwa lapha kwagoqo baba bethu kwavula into ezintsha ngicela mina baba ungangenzi bo mhlatshelwa la ngisemncane ngisengumfana inzalo seningakhulu kimi ngisazozala kakhulu ey'nkomeni ezinye wawukhona uzothiwa ungekho kodwa yasho njalo inkomo ephakameni nasemonde isho njalo lwasamthetho unyalo lathi silwane esizalayo singaphinde sihlatshwe ngoba ngekho sihlolayo sifike kuye zibike wena kuye wena nzalo Adingane Enosenza Osimsi Umkululi ulufunda bakho nanyazi inkosi ubusabezwini